jingiasyllok at Khublei Shibun ang kapor. Kinokikam jong ka iseng samla baro duki kentay masyurang kibalang kedoluk panikit yaba nagabanta nagkam jong kajishbi hawa jong ka Balang ki ramba Balang nabendusan kibadai kinong ilang kibalang kujing klik kabakram nagabanta upay lang hapo jong ka Balang ki baro kaway kiway pat kinong ilang haki bentang berber haki cuci kibai jadi kilok kini kilok pa bat kampam lele nega bentang kisamla amar misiyo to jadi jinseng ega baga kijeti assembly kalau bu kerpang nega bentang jong kisamla ngilong jingai kabasken botran yo an kurku kerpang nega bentang jopi Ngasih dari kebubaran Khublei Baro hagerteng ke don bortam kegerteng ke kentiu hajong jong di gerteng Baro bakata dari gerteng ke jong Jesus Christ ubenang seben ngasih lembaga jong dari pol ke kodor ba yo banyi ngapleng jong di bankren yang dari kuat hager jing dari bakani ke tim jong kikon samla yada balabo kaboong ki samla ki kyrmen hautuai nasyo burok sikalaye nagbanta way perlop jona bangale itu tunduki por bensua tato de ramba Balang mani baik lembaja mulai pun malagapo nasyo to udan ke jinanot udan ke jintrang nagabanta banyo mat iga jigger ku nagabayo snyo iga ti jong trai kumjuro habana snap iga jipenya jisen jong chairman ubapenya omedong minister puson mawai om ni donkam banyo iga jipa kaba benkidang yang manong ipiega iga ngade tang briu jong blai ngaji hakma jong tuan ngapemrit ngamdon naladi ane ke bo tuan uai haga jinga joma ngakwa bali bentai ka habre joki ngakwa di nale kbi nanti nobru ane ai ba ke jikbi nanti ke joki kalau be tang noble nilai iganti joko jingo jingle negeri kitab Jeremia kalau nampak akan benda kerkat berkat baik kau ngangati punya kijimut kibangan kerpat kibangan berkat syaitan joki orang tuan kijimut joko jisukan di om joko jisniu ban ai kejuker menipi hada por ka begut joki kadai kejikulan kejokblei dan bantal jomi dan baro Nidi bandon ke dono ke besiwo Moobakhon haduk kat ni keluar nega bentar jongi. Hapreng joko jingai nanti jongi joko jingduwai kyrmen. Hapreng ukwaman ai yeri nega kyrmen. Lemba ke besyak skor yeri tiga jongtuai. Nganong ye pega nega por ki kubi jongtuai. Kanu kalau ke donkam ban yosnyo yeri tiga jongtuai. Nama katang idang yosnyo yeri tiga jongtuai. Kata ninang yo ye kyrmen negabenta kejingai nanti jogi hasra jogi pertai ngano banong hagi miskin uding jogi jishkri blai tibapun kitnak jomu bat isla jomu kitnak jogi kyrmen kisla jogi kyrmen kilaha hadai ngakwa balui pega ngakwa let's say the government jogi Kebagung kita hari ini kiriman. Leni pai sudah tiga jong trai dan don kyrmen yang ini. Wada lagi long hari tak dulu. Nama Khublei jongi Khublei ubarapan penyopat yang ke bangun dono. Leni dono yang kyrmen hari jongi ulapan penyop. Kapan mau ini naga kita jong ju. Kalau bakat sahabat kau benyau kau mungkin dikit. Naba don kyrmen yang ubi, lek heruk you, ba unipan
baba kita lung joku kinom duno ngais ken kali ketin kalong ke jingker ku nek benta kinong yalam hadi sen samla unjuruk kinong yalam nek benta ke balang baro kawai dan don kyrmen namani dan don Khublei bele di kamba ulo muju nin benta basidu di bom cikul habangi berkat nek benta kani ketin ke bom kyrmen nisio tu haba om kyrmen ke bom ka jing anlo jongi ka jing krang jongi ka jing kwa jongi ka jing kni nanti jongi naga benta banyo yang ki bangin pat yoki dalam jongi kima na ngai tu ki ko ki joglai hangi ngidon ye ka jing anlo haga jing jongi besi pi sama naga benta banyo kam yo jam ki anlo banyo kam Kandai ko suk hagi ni skin. Namala na pipet, yagay ko jia. Haga sunshar kada. Haga ri ka bag jet pagru jongi. Lere di snap ni ki jikran jongi bobon. Dei tang ki jipunduk mynsiem. Ndon kyrmen ni. Hana ya kwa ba ri pele pipa U Trai. Don kyrmen. Khublei jongi ulo Khublei. Balang ban pelong lenti naga bomno lenti. Kat ya ka durio ko besar. Haga jingai nanti jongi kon isret. Haga bongdon nanti ki batin yashakran. Nasi dino la be do paru bagi sipaju. Hanai penban hakum kata kapor. Hapnen jongo jingdu kyrmen jongi. Khublei dale ye gamba. Ba penkat aliam. Ya bagi kon isret ki yoban yashakran. Ndon jing hakmat jongo Khublei. Kabala bagi briu kalong kabala bagi Khublei. Nakwa ya pi ko samla lemba jo kani ke tin ke jo Trai lemba jo kani ko kuwa kat penyo adin ya ke jingai ke basket haba pi ya nanti ba Khublei ya ke kamba ne ke benta jopi haka por ka ba kun jo ke jim jopi uai ya ke kyrmen utit ya ke jimut jopi utit ne ke benta ke galawe ke jopi udon ka plan ka ba ne ke benta jo ba jopi Kikon di jong Trai hang ni kapor. Kau kabanga kwa ban keren hang ni kema. Ban kabanga kwa ban buk jingkeli ni kabanta jongi lang balo. Ke ke kyrmen jongi hang jingkeli lai. Ke kyrmen jongi habo jong ka Balang. Kat ni le shikri U Trai. Kat ni le Trai ni le ro yo blai. Hanai ka jingkeli hanai ka por ka kyrmen jongi naga benta ka jingshikri blai ka kyrmen jongi naga benta ka Balang na I ya ka Balang nadu ka donor ba duai nadu ka donor ba don ka kyrmen ka basket bahaba Khublei usai naga benta jonga na kwa manlong ka jingku naga benta jonga ba don ka kyrmen ka basket ro bong dei tang naga benta ka Balang Namal bago gospel ka bangaban, ka gospel ka bangayala, kating ka Khublei kam day tang nagabanta jong ka Balang Presbyterian. Hanay ka day nagabanta jong baro ka pero de Hindu, ka pero de Muslim, ka pero de badang longasi, nakuha bang nung jikul kata ka kyrmen ka mahakmatan. Nagkaliya pi kon samla hali ka po haba pi shashkor ye ting ka Khublei ka kyrmen pi hanga shikri Khublei ni kyrmen te ban pendon burong Khublei le ni yan de kata ti la ban pendon burong Khublei ban bulu shensio hai ni le dau ki ko ki Khublei ka po habo jong ka shikri Khublei jong itu ni kyrmen pi ni en ya ka Balang ka ba ki bidan ni kwa bandon ke kyrmen ke basket ba Khublei hamala ka tiyo urwan ban jo nagbanta ke jise Khublei hamala ka tiyo jo ke jishkri hamala ka por bagi ai ke jishkri ni yosyo ye ke jindon ringkat ke jo namala ka kren ke jindon ringkat ke jo Trai kan long ke jingkul khui ke jishkri Khublei jomi kata ka bangayam pelang malaga por long Trai lara ka jindon ringkat jomi kamdon habo jo ke jise ka mi kersot le tang ke jingotia ne ka daw na kwa ban
samla kani ngele shukri baro shidiao ngele kran shapang kani ko khubor bagi samla ke kyrmen okwai ke chingere ke opor ke ka kyrmen la ke rancho ko Balang ke pidon pitrang em pian no em udah hamu do no ye ka sunduk ku jutang ke kran shapang ke jidon ke ka jo lai hamu isi kristian itu no kirang no ye sunduk jutang kibo hakmat jo Khublei bal bagi ko jiang dong egi bapula kiba Khublei kaba belongo ini Kristian bano Khublei bal hak iktila hak kle namar balai badan ko sunduk ko juta hakmat bagi ko ko ni udah ni hak ko bal kintiusi masih kintiusi kabesin na kalau mau bebe ini ulalai wah dia yang sunduk juta ngano ini ko samla ke ko hato kam de yangi bagin kyrmen pak secisen ban ong ke kamram ke jongai ke balai wah dia ke kamram jonga ban wah dia ni sunduk juta lebak ke jingiasyllok ke jiro ke badan ai ke mak jongai ngano wah tang ngano wah tang de ko hane ngano wah ngado ko do ko mynsiem Daga bor baro daga jibut baro. But anang wat ye kani kesunduk jutang ke balong ke jingduwai ke jingduwai. Lemba ju ke jingduwai. Malaka pon ngan duwai. Hakma ke jingduwai. Ki ko ke jingduwai Khublei ka nung de jong ki kyrmen ye kata. Pitrang ye kata. Namangam kwa ban yo sio ye khubor. Bakal keleng batong bakal Balang jongi ke long ke bayam. Ni kwa ban yo sio ye kata khubor. Nega dau ni kwa baka na inro yo por chore ko ha ka jindon ringkat ke jingduwai nyin ke jindon mynsiem jongi kati ke Khublei jongi kan onglong le noi ne dau ni don kampala ye ke jindon ringkat jingduwai ne kyrmen ni kata ki ko ni Khublei ke ko ngate don le jongi ko samla pi don ke ta ke kyrmen ke jingki ke jiangro ha ke jingduwai Balang ni betul kurang Khublei nesai sisi. Ngangai Khublei Shibun kita. Kadang-kadang keren roh yang ketinggi Khublei. Ngangai don le jogi piong ngakwa banela kumbau diwa ialah. Kata ini ke kyrmen jogi. Bat ya kata kalau kau betul kami ni mengindon kyrmen. Negara dau. Yang apa ni kau? Khublei usulku. Ya ke jinggo jangan jogi. Hada Khublei jongi bandon ni kyrmen kalau kau donkam hadu kata nama kapan klaim ni Khublei jongi lada Balang jongi kamdon ni kyrmen ngano ni api kan Balang jongi kalau kau bertuah negara donkam bandon ni kyrmen kapan yo bor ni hadu ni don ni kyrmen kapan yo bor ni hadu bor ka beli tulah ngaya Shibun ki nanti kadang ke por pasio kumban no mynsiem hanai penban habadon ke tak vision ke jingkyrmen ada jing habang perkhat dia kata kapen yo bo ki ko ji jong pa ke por kanu kalau ke badon don kampang don ye ke jingkyrmen haga jing ke jong aku jong hitip ke kali kalau nak ban jingai dari kereta engine nak ban jingai kereta engine kalau merukum jo, kaji Khublei jongi nginam poi jingai, nginam poi thong, lada Khublei kyrmen. Ngasih dong ini perlu jonga ngitungin deh gitu ki bol bering bah, ki kali bol bering ke mesinnya tang sikat tukat, ki bom ya jingai ki poi jingai. Hadai ni deh itu badan jika, ki bol Khublei berbuat hak donon jongi, ayat tin badan orang kyrmen ini. Berapa ni don ni kyrmen nginam kutsa nginam berkasa tangan nama don kyrmen ngano ni ki berkat jingai ki yo i jingai ki petu jingai tu abandon ku dari kutsa lah apa jo jingi dai ki ko ni jo tu ai ke no bo ngapa ban ni pin ni ba ka to ani ni benda haswa ban po sho ni Jeremia ngan poi ngan sedang nama ada dari jingiasyllok tu jauh tuai ada jingiasyllok ban sedang shua baik ngau Jeremia hari Khublei lah jalan lembaga dari kepot ngan penkut hau Jeremia
Neng daw ngakuak ban beli leba jong ni kubor. Kita ki beri ke badon jingermen. Kidei ki beri kiba don ya kata jishu haga jingjong. Ba kiba don ya kata jingermen haga jingjong. Ngakuak ban lagi dei maki kiba nak ban kia ya ka basmi. Aba wan ke jikun shoy kan bukan dulu. Ke jikun shoy kan na ban joki. Na mar yoi ya ka ega bagi kerme. Neng daw ang ega por ki khon ki U Trai. Lada yoi ya ka ega bagi kerme. Pikwa bale ya ka basmi. Bikin mau ni em Joseph. Joseph la pen shoy you. Bale ka basmi. Hari kermen haga koli ke jobe. Udon Shibun ke jigi thopa ke bau bleu la ahu. Hari untre ya gaban kita ya gabasnu. Ukian na gabasnu. Nagda daw ki kun samla report ki Udon Shibun ki jig shoy haga jingiai dan tijoni. Hari leda pi focus haga ega ba pi kermen. Pilla dan kier na gabasnu. Baban yo ya ga jinjo haga jing ke joma ke jogi. Ki badon ke jingermen. Ngapa bagi kejingan jengi kamdei ban pensiong nong rimbeka hadas pak kebem ngimde ban pensiong nong rimbeka haga jingan kejing start jengi kejingan jengi ngide ban kermen how tua kisamna nangli ke tim ro bila dioi baga tim ro kisamna ki bakermen how tua kata ini ko donkam kejingan jengi kalong how Trai. Nama lagi kyrmen how Trai, U Trai, on no jadi dalele muka. Apre jogi jingai ke bagi Lyngdoh, undon ringkat ni, undur koi, pendiran tini, tak hadok bagi dejo. Pedian ni dekat ke bagi kyrmen, ada cinta jangan ada jogi. Ikut di jangan lahir berbuat. Nangai donat di jogi bersama. Bila persyang katuk ani yang jelai nanti jogi. Hari itu dong por. Haba pi persyang kekerja kumba pi anut. Ngapa baru ini buat mengenai let duk mynsiem. Partial dry. Wale pagi. Wale shong. Kendele Hari ngapa baru ini Khublei jogi Khublei. Bahaya ini yang cintakan harga cinta jogi. Kiba kyrmen de kiba akmi. Banyok lano banyok yang kata banga angut. Nega tahu ke babel ke ong. Kita kiba kyrmen kita kiba akmi. Kin pentemai bor kin hair sejong jadi tapniang kumki pukli. Halo ong kyrmen. Yang ega ba kyrmen pihaban up yang por ban yok priang yang kata ba kyrmen. Ban yok priang yang kata ba kyrmen ni haban ya Shibun kinanti jok jingai ka bani Lyngdoh. Tak hado ba min yok priang yang kata ba kyrmen. Haranya kwa ban ngi ke por kalong ka jingai ka ba kraw ni haban ni pai sanga jingim jok ka pukri. Uglei usiong tho yang jingai nanti jogi na da open the stream. Yang kita diberiu, kita kyrmen, yang kita diberiu, kita kiri lenti, kunggani ke pukri, kita up kiri lenti, kita yang jip pentemado, kita ke pukri kalau dulu, ke pukri, kadai, ke jesim, ke bakuakan hair syasu, kayak hair lagi wepat di jesim, ke jimut jongka, ke mindset jongka, kadai bet syajong, katakan ke bau belai kuat ini. Ndai syatrian, ndai kengin perkasa tiada mereka syajong. Hata cing sigri belai jongi, ngidai ban hair syajong. Kabau belai nang pen hair ni syajong katangi dan penrit ya lagi. Ndai ban sorong. Hana yang apa banoi pi lembah jong tadi ke kubur. Ublai kuat ban shen. Ya kita di kon samla, kita kyrmen, kita akmi, kita yok yang jimpan semai bo, kita hair syajong, ndai syatrian. Bagi siapa tenan bahaban berkat, nega bentar jom tadi ke pukri. Pikir ke pukri anda kalau kutkap jala siapa tu bakal melasuk banher. Namar miro ni habang siapa tu. Haga cincin Khublei jongi kadang kapor kabangi siapa kuma habangi kawet ni he banget.
Ane kadang kapor kabangi persiapan kawe ngasyo kumbagi por mensua. Hakata kada jingai nanti Kristen jom. Ane kabangi day bange. Namar baga pukri kapuapan herbe shintrong kam siom tenat. Ban siom tro yana di baga dari kebetulan bor na kada kam siom tenat ban tulot. Kakuak ban yo ya ka bor ka jikran na kada kada kumno. Kakuapan herbe shintrong kada kumno. Ka ap ya ka por ka biang. Jika eriong kalucu, habaga eriong kerjo, pikir kiwe pati jisim baru kiri sepokren, hanya kini kau pukuli kau kafe, maka kayeng kasong, namun benar kasong hajung jom ubin, ban ap haga por kau biang bah, habaga eriong kau wan ban be persyak, batung haga kau por, kasdang Yegaban penpiar gini kabin juga. Yegaban yoban her kam sujro. Kasnoko ka eriong ka yarap ka bagan kim sujro. Nenta daw pa wala ibig ko sama. Pi kundo i jibon ki eriong ha jinjobi. Wa ka jinshikri blairo. Ye kundo ba i eriong. Ye kundo ba ye ka jimbom ya siok to jibon. Ye kundo ba ye ka jingai ka jingale. Haga jinshikri blai. Hanai panban. Ngapari tang nama bangi tunduk kum kita ndai bang re sepok krente tongin kyrmen wan her sejong kata kali ke jiwa ublei ke bang jui ni kyrmen be bang her sejong mlele le wan ki eriong kanu ro le lagi wei re mangate ngan ka we la kitap niang jong ke jingai bang her kam sejong lalu ublei no i kum ni samla kiba kyrmen how try Dengan buat ni jom ingin namlah. Hari ublei menyerap ini. Bahawa siang tenar dalam ublei. Kali kau pukini haba kau kau syaitan syamaus yang kimaus yang sejauh lomba. Hantai ke syamarai ban pentemai boh. Kalau bat dia lagi hakim mau maus yang. Ngarongnya pengen kau kalau lo kunjung yang ini. Bagi dia ban lempat dia lagi. Bahkan hak lembar ke jinglong besliu jongi. Kumkali kau pukini ke angun. Bagi tempat yang lihat hadap bagi snare berinjongkan di hablu, bakal jong hantu, jadi pel sini, bak hadap bakal yo yang di snare kita temai, banang tu ke hair yang ke hair baga haba ke hair, kampalat yang abang menjiwa. Nanti tahu di kau pinjong play dari kau, kandung dan play joki pilot ke kyrmen, ban hair kam sitro, naga bentar ke burung ke jong play. Banyo yang jimpan termai, nanti tahu lempat hakmat ke U Trai, ngapal ni tang namar bang, wan ki eriong pinsenge no, pinri no siapa, handai pidei ban he, ublei yo ban kui, jinglong bersiu jongi baro, nintin tembel hakmat U Trai, ublei aibol ni, ya kabang Lyngdoh, yang ni kabang Lyngdoh, ngangai kidon Shibun kidon samla, kiba kyrmen, ya kabang syakri hamba U Trai. Ujernya, udai prophet, noi tu raja bawa beliau kot, nadu bawa 4 pelong yu hapok pok, 4 pelong yu hapok pok, hanai lekhat yu. Nadu kapor bawa 4 pelong lekhat yu, nanu ini bawa beliau berarti berapa ini? Ni dan kejikot naule, barok ni dan kejikot naule, nak tahu akan kapor. Iim haga pertai ke donkam ba kumaki por jong ujernya haga tu por ki kholisar ki raphadi no ble ki kan shkri sho yo no ble we em ubal klai sinyang iki degi ki jong paro kila meni ble tha mbang sho bala jingseng mbang sho bala kren shapang jong yo ble Ndong show kata ke tis bangrai banyero, ndong show kata ke download yang bang lagi bang rung sebejaka jom ke jingduwai, ndong show kata ke download bang puli yang dihukum ke jom boleh. Jernyawu ini ko bang report nangai ro kalau tuntaro hadir di sini. Kibril terjang di jingseng namar balai, bom dong tis show haki. Bagi Jernia aku mengenai problem kau Haba por ba bienta ublei kren yo Jeremia bar haba ublei kren yo Jeremia wong ngam nang kren namar bangadang kena
Khublei kam tip na kabanta jong aba joki. Lada Shibun kongo dei mu ban kta iga shuntur jongi. Ye kaban ay ye ka bor. Ye kaban yo ban kren. Na kabanta kiktin ki kodor ki bau Khublei pa. Na kabanta da libat ka jet penriu hibaro boy. Hana baki yo ye ka jumbalai ka bashisha. Na baki ti jokra ka ong anda habaki tho ka jishisha. Tiga na ka jishisha kan polai mo. Mano madang the responsibility. Mano madang ye kata ka jingi kle ye badong nga tua bandra ye ka jishisha. Kta kumba me kta yo jernya kta iga shundur jona nga kwa ba me pendon kam. Nga ngai hangne ki don ki khom samla ki bakum kita ki kyrmen how try ada ka kti jong blai ban kta iga jingi jobi. Atma siu tenat kalong kune ujernya ulai lebat yelap yosnau ye kti nama blai prophet yosnau ye kti jong blai man la kapor bat ulai ra ye kashi konstan hanra di konstan ki dan hafle jong ji et donut ki ketre ye ban snap hari penban une ujernya tang na dau jong ji shakran ben ye ji shakran no ka ji shakran tai je ke ba ui kendo uklen gim uklen e hari penban ulong tung kali ka pukri uya herbe unang herbe na ka po uklen sene angren ban na dau jong la ji pa ye jong ko sa Khublei Shibun. Balang Khublei Shibun, wan le bukan kasar se. Ulo wan bandung ko magat kapor. Pitikai ko siya, ulo rimrao ya baro nagarisra. Na Juda, na Jerusalem rimrao baro. Batai ko siya ang Babel pinpuli ba. Nekti jong break. Le pinpuli ba siya pang jong ne bukan sa. Kajilong ka masniw ko jong kalong bumi. Haba ungkut tang na kabantaban ring merang. Hanay uwaru bandung sya kejaka kabagintang tam. Haba jong ka temple. Balai ayu ban shiblut baro kiksiar kurpa. Ban shiblut yeki bakordon na po jong ka temple. Ule bukan sa ule kumta. Nabi ule baro ki bentar ki batos pang ule bukan sa katok kabadal. Bang ule bukan sa ule shiblut baro ki plan diksiar ki badan hapo jong ka temple ni hapo jong ka temple urat sya Babylon. Ban go hakmat jong bleba. Wa banoi ke gani ko for. Kadai ke jong system ke jong soita ni isi. Ukwa ban rong sya jaka ka kintang jori. Ukwaban rong siya na Khublei joni. Balai ayu bantu lu ike bagodor. Ngatip don ike bagodor habo ka Khublei. Don Shibun di konsana ke badon ko konin kilo ki bagodor habo ka jong Khublei. Hanay la tuno iki la rimrao iki. Sotan lu tu la rimrao iki. Neka daw ki ja hanga Khublei kini balong ka chigo kuna man ka jong ka balang. Shay ki ja. Lebih merau iki, nganau iki ngene kopor, haba keren syapang ke temple, kebangun ke keren iki kekiten, haba siti ke banding kong jongu, absorb pos ki nong keren, kong nong keba, ndri berkat bakat kendai, haba pintit mo baga mek jong pi ke dek temple ke jong mynsiem Moobakhon, ke mek jong pi ke mek jongi, nai dapat sih haba ni Balang haba. तो ये जल्दी अगर ये मैं जोंगी करने का मैं जोंगी करेगा टेंपल में जोंगी चिंतो बात ने बुखार साल पावन रूप हपो जोंगी का टेंपल बात तो ये एक बकोडर न पो जोंगी का टेंपल मानो ये दोन की एक बकोडर हपो जोंगी का टेंपल kekeluar kilong sem begini si kekeluar di jish di nama balai bala to na po joga temple ya ka jingi lu la to ne na no na ba bala to ke jingi kami kajimbam yang ma kiko ki jong trai kan ke pori ngaku akan keren bi khamtam le ne banta kiko ki jong le ki bedon ke do ban ship di bahwa pai ke jito jong ki ha ki pon munchwa kumno bilo negative arts nem arajar nreu kumno bilo kumno ko kom ship le joki kumno ko kom mane le joki kumno ko kom puri joki ka ba kumno ko kom le jinsen joki kumno ko kom duai joki kom wa joki yo le Lada ka dong show ani yesi ngano iti la tolot baro negative joki
Hari ini cikri oblei belak ban penyopan. Bidang dom ni yang cikirmen ban yopan. Bidang dom ni yang cikirmen ban yopan. Ngambil ini kekubur kalau kejiran ini. Tungin dom ke cikirmen. How utrai lak ban penyopan ike begini dulu. Bagai kebangan kuat kalau lebih kuat. Apa kerana ini pilihan siar pilihan rupaan dengan temple. Bau ni bukan dasar wani keban shim. Kerana ni kebulan. Ngayon dia kini diski. Soitan kerana dia kebantu wani kebulan nak buat kedisi dari jogi. Kejono responsibility kecil. Naga bertaban dia dah ini. Kikau dijauh kerana ayu yo play. Bau play jogi dia play jogi cikirmen. Habis juga jingduwai mynsiem lari merau di kondisi sebabnya. Hakum kata kepor ujiannya. Rekat kata jingpai dono udah kecil. Udah profil bayang. Nama mynsiem di kondisi dan provo dengan ego orang. Baru yang hakum kata kepor flip ini no. Hari penan hakum kata kepor udah thok di kecil. Banai. Syah kita di bala syah limrau sebabnya. Bahkan ini ke kitab Jaintia kalau nombak aku kedai kedai kesiti yang kebau ulat ho kebau uyok yang kita naulai banai negara jom kita diberi pada sebabnya. Bahawa Ukraina yang ini bentang yang kebau ulai wong aktif yang kajimut kebau berkat sebabnya. Kajimut kebau bahai negara sendiri. Banai di kecikirmen, ada cikut laju. Tim khodela, batin dua, hana, ngan syashkori, pinwadina, pinshemina, lalu pinwadina dengan doa Balang. Kata ini ketika mulai dibentak, kita syah limrau. Banyak orang yang ingin keporo. Kalau kejuk ketin mereka minta jom ada beli. Habis jom kejisyak rimrau kepada syirkeh. Hari tendang hidup don juga ketin jom boleh kalau kejikirkan. Boleh dan tahu lah. Mereka minta jom. Yang kepada penuan part ini. Saya kata kejaga kepada ide bandar. Bandar dan syirkeh boleh. Hanya mynsiem. Badak kepada shisha. Kikun di jauh terakhir berbual. But I mynsiem buat yang berambak kibayalam hapok jauh kepala kibarang. Natip kat siapa kalai ngayosio yang kubur jauh jingduwai mynsiem jauh di nongelan. Nama balai hati iski abang kalai kibabon iketing bong pi ba kebalang jauh ikut samla kira yak hari jingduwai mynsiem. Kikren posyo siapa jingsi kira yak. Kita beli kalau duk cikirmen kita persyamban le yang apa bahatan ban pendiang. Hari penbang katakan ya kiski lenang jak ikut sama lenang jak berjumpa mynsiem. Hari yang anu dia belai jangi hakum kita report. Ublai sio tu ini jinduwai jangi. Balang bajo ni ko kubor ang eskem dalam begitu ku dan tadi nongelam. Apa aja berjishri, negara tadi kau samla. Ublei nama jawab dengan kumor, unyar rapnya di kau samla. Barang-barang jinet kejopi, utrai unpelih lagi, dangdong kelenti, botrai tahu kelenti badan. Ujairos, udah ni kau ikut. Ulai kerana tersitom bah, nela ulai banguan yang jisu. Barang ulai banguan yang jisu. You can do your jisu berpat ke jenis na. Nega benda ko jauh ke bersyitong. Handai penman ada jingai nanti kiwan banyak tu you. Yo jairos kong ndar kam syo ban bersyitong yo kan raja ni nama ko jauh ni kalaya. Jisu habau pai yo jairos. Uyo iu yang durkmat jauh jingduwai mynsiem. Yang durkmat jauh jingduwai cikirmen. Negara ublai jangi, ublai jangan cinta. Negara tanah kentin, si kentin kejauh tuan jisu dan bertahu jairas. Kalau kerja kerana kalau kerap, negara bertahu jairas.
ban ong ini ketin worship ni tanda ketin worship ni ngwa ban kren ban ta jongi ko di jong play kali ko la le pindong di khon di ketin khon sama hata lo ni lo sem di bala ya ha ju lo mynsiem kani ni ketin na ban ta jong ni worship ni betik kenapa pilih wak pi ki kemi ki pa yo jisu kemuan jeros betik kenapa ki no kelam ki wak yo tuan na ka bot ni jong ni na wa ni donkam yo jisu naga daw jisu wong ini ketin worship ni tong jeros ulong confident naga ketin haga jaga bu yam pai do no hanai kyrmen haga ketin pada haba ki lecture ko hi anda apa hi da shisha kishan baka kojo kalina hanai penban ka basiong tanan habo jisu ru bana ru upai jaga kena hakmat joga kemi pa joga kena uang ini ni tali tha ku balong haba batai ko kena ku ki ngano ni bega ko I want you to celebrate jogi ya kana youth week but youth Sunday kana lo enoi but yo I ya ki khosama balang ba jo ko tira ye ki ko jogle le ba jo ko chi shukri ne jogi ba ki khosama ki ba le yam no ki ki ban shukri ban lo ko jingram ka ba kraw ne ban ta ka balang ne ban ta ki ibra ka salang ne ban ta lo ye se ki ko ki jo try ne ka po Khublei Shibun dia Khublei Balang pendipan ni kepada jamaah. Negara tukar mepi nak tentu ni kino yang jom ikon samla hak jenis segi samla nak dipidok ke jingai akrau nak bentaban lek banyak solok ban mynsiem ban tentu nak bentar di para samla kalau dapat apa pikir dua ini jingai hak apa pilih yang tak lekang bawa hari kini kita bentar joki worship yo back yang kita jumpa kalau kau kyrmen na bentar joki bagai apa yang apa walau bibat yo bagai ka bagi kinangot ka bagi kini nanti ke orang hari bentar ya apa yang apa panang dom yang jimut yang panang hair apa yang coba jingai ublei dom ini no yang jingai joki ikut di U Trai nak buat bantuan bentar joki nanti kita semua hari Kibri kibalong kibakodo tam hak kujotwa. Yang kau beli untuk donkam dengan bentar joki. Kita ke kyrmen, bagi jingai ke basket. Dengan bentar yo ike ke pelan ke tuan le harus jingai joki. Piang not, pitrang, apa pi perkat ye kata apa pi kyrmen. Kalau tu pot kijau mat, piang not ban yo no ika dik ban yo piang ika. Kiko ke U Trai dengan apa ni? Harga jingai dan kibri orang ini orang ni. Ya kyrmen, ni bang kyrmen hanu. Anda kyrmen how Trai, kyrmen how Trai. Ublei dan ringkat babi. Kata bidang yo yang ni babi kyrmen. Namun biar jingai dan joki, jingai joki ro kanan kalibo. Nama kata musiti jopo, musiti si Hebrew kalau bakat mereka dekat babi kau. Kan jingai kalau datang ke jinsial scan, yigi bagi kyrmen, kalau ke jintunju, yigi bagi takno ni. Negara dalam bagi mereka buat, kan jingai kalau klan kyrmen lo, kan jingai jogi kan amdol nomor. Negara dalam mereka buat, ikut U Trai, apa pingai pilih bagi kyrmen, apa pingai pilih bagi. Negara dalam Pinso yoki, pinso shen, pinsalah, kan pinso potong, ublei orang ini orang ini ukukuni. Apa yang jodoh jingai ukukun tak ada, tapi dia banyak sesia. Pitip kaya kemasih orang nak bawa ublei orang yang Abraham. Uang ini kita nak kitab Genesis kalau baca ada kata uang ini kita uang ngan kerkui uang ublei, ngan kerkui ni, dia long kerja kerkui nak tajam di bawah. Kiko di ublei ke bawah kawan kena di ikut samla. Ublei itu kui di kawan kui di kena di anut pinso yok dia. Tapi apa piyok dia kita bangun kerja kerkui nak tajam. Kata pidon dia kata jibun. Lalu ublei yok bi yang ada dulu. Hebat tipu dia lapi tak ada apa potong. Bapi yok ban